APR FC yaraye ibaye 5G, Gor Mahia yayinyagiye 5 ku bwerere. Menya byose kuri Sekafa Kagame Cup 2026 uko ikinwa ndetse n'amateka yayo. Muraho neza abakunzi badusaba muri Talks. Murakaza neza kuri channel yacu. Nimba ubwa mbere ugeze hano ntukibagirwe gukanda kuri subscribe ndetse no gukanda ukazogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babasha kubona amakuru agezweho tugenda tubategura kuri ino channel yacu. Uyu munsi yo kubagezaho inkuru irambuye ku irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Umenye amateka yaryo, uko rikinwa, amakipe yari yitabiriye, uko amatsinda yabo ateye, uko amakipe ahagaze nyuma y'umunsi wa mbere, ndetse n'impamvu abantu benshi bari guseka APR FC bayivuga ko yabaye 5G nyuma yo kunyagirwa na Gor Mahia ipakiramo ibitego 5 ku busa. Uziko wabatsinze nk'abadahari. Sekafa Kagame Cup ni irushanwa rye. Sekafa Kagame Cup ni irushanwa rihuza amakipe akomeye cyane muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no hagati. Rikaba ritegurwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri aka karere izwi ku izina rya Sekafa. Irushanwa ryatangiye gukinwa kuva mu myaka yo mu 1970 ariko kuva mu mwaka wa 2002 ryahawe izina rya Kagame Cup. Nyuma y'uko Perezida Kagame n'u Rwanda batangiye kuritera inkunga bituma rirushaho gukomera ndetse no kugura amakipe akomeye muri aka karere. Mu mwaka wa 2026 irushanwa ryongeye kwakirwa n'u Rwanda nyuma y'uko u Rwanda rwaherukaga kuryakira muri 2019. Umukino kubera kuri Stade Amahoro ndetse na Kigali Peri Stadium. Yaje makipe yari yitabiriye irushanwa ryitabiriye n'amakipe ajya kuri 12 aturuka mu bihugu bigera ku 9 bitandukanye. APR FC ihagarariye u Rwanda, Rayon Sport ihagarariye u Rwanda, Gor Mahia yo muri Kenya ihagarariye Kenya, Tusker FC yo muri Kenya nayo ihagarariye Kenya, Vipers yo muri Uganda, Simba yo muri Tanzania, Singida Black Stars yo muri Tanzania nayo irahari, Al Hilal yo muri Sudani, Jamus FC yo muri Sudani y'Amajyepfo, Mogadishu City yo muri Somalia nayo irahari, na Garde Republicaine yo muri Somalia ihagarariye Somalia. Tutibagiwe na KFZ FC yo muri Zanzibar. Ni amakipe yose afite amateka akomeye muri aka karere, akaba yitezweho gutanga imikino ikomeye. Dore uko amatsinda ateye. Itsinda rya mbere mo APR, Gor Mahia, Vipers SC na Garde Republicaine. Itsinda rya kabiri mo Simba, Singida Black Stars, Jamus na Mogadishu City. Itsinda rya C ririmo Rayon Sport, Al Hilal, Tusker FC, KFZ na KFZ. Ukuvuga ngo Sekafa Kagame Cup rero ikinwe. Abantu benshi bibaza uko irushanwa rikinwa. Amakipe 12 agabanywamo amatsinda 3. Buri tsinda ribamo amakipe 4. Buri kipe ikina imikino 3. Ihura na buri mukeba waryo babahuriye muri iryo tsinda bagahura inshuro imwe gusa. Iyo imikino yo mu matsinda irangiye, ikipe ya mbere muri buri tsinda ihita igera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Hanyuma hakongerwamo ikipe imwe iba yarabaye iya kabiri iba yaritwaye neza, twavuga ngo ni nka best loser. Aya makipe ane niyo akina kimwe cya kabiri kirangiza. Hanyuma abayatsinze bagahura ku mukino wa nyuma. Irushanwa ryatangiye rito. Umukino wafunguye irushanwa wahuje Vipers SC yo muri Uganda na Garde Republicaine yo muri Djibouti. Vipers yitwaye neza muri Uganda itsinda ibitego 3 ku busa ifata amanota 3. Nyuma yaho hakurikiyeho umukino wari utegerejwe na benshi wari wahuza APR FC mu Rwanda na Gor Mahia yo muri Kenya. Umwe mu mikino wari witezwe dore ko APR ari imwe mu makipe na hano mu Rwanda wavuga ngo ifite abafana nyuma ya Rayon Sport ndetse ikaba ari imwe mu makipe akunda guhatana, akunda gutwara ibikombe. Abafana ba APR bari biteza intsinzi dore ko banabyigambaga bavuga ati twebwe mbere y'umukino twebwe hano turica umuntu ntabwo ino kipe iri budutsinde. Abafana bayo ndetse bari bizeye ko uko byagenda kose APR igomba gucyura intsinzi. Ndetse dore ko n'abafana ba APR bakinaga imbere y'abafana bayo cyangwa se APR yakinaga imbere y'abakunzi bayo, ariko ibintu byabaye ibindi. Gor Mahia yigaragaje nk'ikipe ikomeye cyane inyagira APR ibitego 5 ku busa, wagira ngo bari baje gukina batariye. Nimwe mu ntsinzi zikomeye zabaye mu mateka ya Sekafa Kagame Cup. Ndetse no ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bahise batangira kuvuga ko APR yabaye 5G, bashaka gusobanura ko yatsinzwe ibitego 5. Uko itsinda rya A rero APR harimo cyangwa ihagazemo bimeze. Muri munsi wa mbere Gor Mahia ifite amanota 3 izigamye ibitego 5. Vipers ifite amanota 3 izigamye ibitego 3. Garde Republicaine ifite amanota 0 irimo umwenda w'ibitego 3. Rya APR iza ku mwanya wa nyuma ifite 0 ndetse n'umwenda w'ibitego 5. Bivuze ko APR isigaje imikino 2 ikomeye. Isabwa kuzatsinda kugira ngo yizere gukomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza. Andi matsinda nawe uko ategerejwe. Mu matsinda B harimo amakipe akomeye nka Simba, Singida Black Stars yo muri Tanzania, Jamus FC ndetse na Mogadishu. Mu itsinda C naho harimo Rayon Sport ihagarariye u Rwanda ndetse initezweho kuzagira ikigaragaza muri ino rushanwa dore ko ari imwe mu makipe yemerwa n'abafana dore ko ifite abakunzi bayo benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Al Hilal yo muri Sudan nayo bari kumwe, Tusker FC nayo bari kumwe muri Kenya na KFZ FC yo muri Zanzibar bari kumwe.
aya matsinda nayo ategerejwemo imikino ikomeye cyane, dore ko cyane cyane umukino wa Rayon Sports na Al Hilal ushobora kugenda uzayobora itsinda, dore ko ari amwe mu makipe akomeye cyane ko iyi Al Hilal ari imwe mu makipe yakunze gukina muri shampiyona y'u Rwanda mu minsi ishize, bitewe n'uko iwabo hari ibibazo by'umutekano. Ni bande batera inkunga irushanwa? Mu myaka yashize myinshi u Rwanda ni rwo muterankunga mukuru wa Sekafa Kagame Cup, ari naho ryakuye iryo zina rya Kagame Cup. Uyu mwaka kandi hari n'abandi baterankunga barimo nka Betika ifasha mu gutegura irushanwa ndetse no gutanga ibihembo. APR FC ifite amateka ki muri Sekafa Kagame Cup? Nubwo yatangiye nabi uyu mwaka, APR ni imwe mu makipe afite amateka akomeye muri Sekafa Kagame Cup. APR imaze kwegukana iki gikombe inshuro 3 muri 2004, 2007 ndetse na 2010. Niyo kipe mu Rwanda yagitwaye inshuro nyinshi. APR FC niyo yabaye nyampinga w'u Rwanda. APR FC niyo nubwo ntabwo yari yitabiriye irushanwa ku bw'amahirwe, yari yitabiriye nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona y'umwaka wa 2025-2026, ikipe ya mbere mu gihugu yegukanye shampiyona umwaka ushize. Niyo mpamvu yari ifite icyizere cyo kwitwara neza muri Sekafa Kagame Cup ndetse no kwitegura amarushanwa nyafurika igomba kuzahatanira ihagarariye igihugu nk'ikipe yabaye iya mbere. Nubwo yatangiye nabi itsinda Gor Mahia itsindwa na Gor Mahia, amahirwe yo gukomeza ntararangira burundu. Niramuka yitwaye neza mu mukino isigaye iracyafite amahirwe yo kurenga itsinda, n'aya makipe afite amahirwe yo gutwara igikombe. Nyuma y'imikino ya mbere, Gor Mahia yerekanye ko iri mu makipe akomeye cyane ndetse azatanga akazi mu buryo budasanzwe, ku buryo kuvuga ko yatwaye igikombe cy'abatuye. Vipers nayo muri Uganda nayo yatangiye neza. Rayon Sports nayo ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe. Simba nayo ni imwe mu makipe atekerezwaho ndetse na Tasi, ndetse tutibagiwe na Al Hilal. Ayo makipe ni amwe mu makipe ashobora kugera kure bitewe n'uburambe n'ubushobozi bafite. Ariko nk'uko bisanzwe mu bya ruhago, buri mukino ugira amateka yawo, nta kipe ikwiye gusuzugurwa. Ese APR FC izabasha kwikosora igere muri kimwe cya kabiri kirangiza? Ese Gor Mahia izakomezanya umuvuduko? Ese Rayon Sports izitwara ite mu mikino yayo? Kugeza ubu aka kanya abantu benshi bakaba bavuga ati ese APR ikunze kwerekana ko ari imwe mu makipe akomeye mu rwego rw'uko ibasha yatwara ibikombe mu Rwanda. APR ubundi irakomeye, APR ubundi izi umupira, ni imwe mu makipe wavuga mu buryo bw'ubushobozi ndetse n'amafaranga ikomeye cyangwa se ifite ubushobozi ikipe y'ingabo z'igihugu. Ariko se iyi APR ni iki gituma mu marushanwa mpuzamahanga ubundi APR itagera kure? APR ni ikihe kintu gituma uretse kuba yatwara ibikombe mu Rwanda, ibikombe twavuga ngo biri loko cyangwa domestic cup, ariko igeze mu marushanwa mpuzamahanga aho yitwa ko ihagarariye igihugu cyangwa se ku rwego mpuzamahanga, iyi kipe nta kintu ibikomeza kuba yagaragaza, dore ko ari imwe mu makipe ntijya irenga n'amatsinda. Bakavuga ati se APR uku gutwara ibikombe bya shampiyona mu Rwanda, yerekana ko ibikombe bitwara back to back umwaka wikurikiranye n'undi mwaka igatwara ibikombe, ibi ntibyaba bigaragaza ko APR ari imwe mu makipe yerekana urwego rw'ejo mu Rwanda ariko ku rwego mpuzamahanga nta kishoboye? Ese ibi ntibyaba byerekana ko shampiyona yacu amakipe ari hasi cyangwa se amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ari hasi? Abantu benshi bakavuga ati se byaba bishoboka ko na shampiyona genda hari uburyo bw'uko habamo nka giti cyangwa ngo APR ikishyura amafaranga? Ibyo byakunze kuvugwa n'abantu, gusa nta kuri guhari kwemeza ibyo bintu. Ariko abantu bakibaza ati se ni gute ikipe nka Rayon Sports ikunda kugaragaramo ubushobozi bwa mikoro ijya mu mikino nka za 2018? Rayon Sports ni imwe mu makipe yaje kubahagarara neza u Rwanda mu marushanwa ya Confederation Cup, igera kure kandi ari ikipe ifite ubushobozi buke. Abantu bakavuga ati se amakipe ahagarariye u Rwanda ni gute ubundi APR ari imwe mu makipe agaragaza ko afite ubushobozi ndetse afite na support yo mu buryo bw'amafaranga? Ahandi nka za Rayon Sports andi makipe yo muri shampiyona y'u Rwanda ukunda ugasanga n'ubushobozi mu Rwanda ni ibibazo no guhemba abakinnyi birakomeye, ariko APR ni imwe mu makipe ahemba neza abakinnyi, ariko mu kibuga ugasanga ni ikipe byanga. Kuki APR itegura neza ikaba ifite ubushobozi, ifite buri kimwe, ikibuga bikaba byanga? Abafana ba APR n'injoro bababaye cyane, nari yagiye mbona amashusho bari bafite icyizere yuko bagomba kugera kure, ariko gutangira utsindwa ibitego 5. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yagiye kureba ikipe y'ingabo z'igihugu, utsindwa ibitego 5 nyine ntabwo n'ubundi byabuza ko bayitsinda niba ari ibyagomba kuba, ariko nibwira ko ino shusho iba ari ishusho itari nziza. Ndetse n'umutoza wa APR FC n'injoro yaje kuba agaragara ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, baje kumubwira ati va muri izo conference urimo n'itangazamakuru ubanza ujye kuganira n'abayobozi, kuko ino nsinzwi ni uburyo bwo guhumiliating ikipe cyangwa se ni humiliation, mu buryo bw'uko ikipe batsinzwe yandagajwe mu buryo budasanzwe kandi APR nta kidakora. Haba ari abatoza b'abazungu bayitoza bahabwa amafaranga menshi. Nigeze kureba hari ahantu yigeze gukurikirana amakuru nsanga n'umutoza watozaga APR, umukinnyi wa APR ashobora guhemba abakinnyi barenga nka 5
b'amakipe yandi asanzwe cyangwa se nka batatu cyangwa bane, biterwa n'amakipe nayo ayari. Ese ubu niba usanga ugasanga zarewe no guhembwa n'ibirarane umukinnyi ajya gukina amaze nk'amezi 2-3 adahembwa, APR nimwe mu makipe afatira amafaranga neza ku gihe, ariko umusaruro mu kibuga ukanga. APR akaba iri kuri level irenze iyi igera kure, ikaba ikipe yahatana, ikaba ikipe yerekana ubushobozi bwo rwego rwose. Umukinnyi wahaye umushahara wamuhembye yabonye amafaranga ku gihe, umutoza wamuhembye neza ku buryo umutoza wa APR ashobora guhemba nk'abatoza nka 5 cyangwa 6 mu Rwanda, umushahara w'iyahembwa. Ikipe burite kugaragaza umusaruro ndetse no kugaragaza urwego rwo hejuru ku buryo ibikipe ikwiye gutanga umusaruro ndetse no kunezeza abafana bayo ku rwego rw'uko igihugu bikipe itagera kure. Haba ari projet z'abanyarwanda, abanyamahanga, byose ugasanga APR nta kintu kizima igikora cyangwa se mwerekana urwego rukomeye. Ibaze gutsindwa ibitego 5. Bino bintu byerekana urwego ruri hasi. Abantu bakavuga ati ikipe nk'ingiyi n'ibitwara shampiyona y'u Rwanda, ikaba ikipe yerekana urwego ruri hasi gutya. Ese amakipe yandi yo mu Rwanda umugani yo niba yatwaye shampiyona itsindwa 5 ubwo zanye nk'iya 5, yenda football yahinduka, ariko ni icyerekana ko amakipe yacu ari hasi mu buryo buteye ubwoba. Bino bintu abantu benshi bakaba bakunda kugenda bavuga ati nyamara shampiyona yacu ifite ibibazo, cyangwa n'amakipe mu Rwanda ashobora kuba atsinda atabikoreye cyangwa agatwara ibikombe atabikwiye. Ko nta buryo wambwira ngo ikipe irakubitwa mu buryo bungana burya ari imwe mu makipe afite amafaranga, afite ubushobozi, afite icyitwa ko ari abakinnyi bayahashye yagize gute, amakipe akaba atagira ahantu kuragera. APR ikaba ikipe ifite buri kimwe cyose ariko nta gikora. Ibyo guhanga amaso abantu benshi bakaba bibaza ati iyi kipe bikomeje gutsanga abantu benshi ku buryo bibaza uburyo ikipe itwara shampiyona ikaba ikipe isuzuguritse ndetse inasebeje cyane.